Jotono no lam sogo ani channel kai tomo no norok ani channel no subscribe khlai ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos am nga phaidi tini kaisa ketal notification aidenai o notification rizaka State Bank of India ni bukhakti rizaka notification ga norok video no paithak jorate nai tongdi kam ka saimana ni bagai nga phaidi official notification aidaina o official notification no tamuri jakha Omokaito notification o notification kangkai abo requirement of circle based official talangjaknai abo kangkai online registration norok apply khlaina ni date ingkai 22 tarik November ni simi chengkha abo last date tongnai 12 tarik December 2023 o date ni sai kang norok apply khlaina rekti exam ngi mano sakabo January 2024 o jagao online test abo angkai tentative rejakha official website no tangri ruana description no norok thangai visit khai naimano official website kangkang pdf no bori rinai description no jagao sini north eastern region ning kangkai Tripura ning official language kokborok te bengali mana nangne oro rijak tongo mention khlaijak total sini north eastern to 18 ta post tongo sini ST candidates rok ni bagai kai norok interested tong kangkang ka norok apply khlai naimano o jagao eligibility criteria sajaka qualification kangkai graduate je candidate graduate paijak kangkai o post ni bagi apply khlai manai tai oro medical engineering tai chartered accountant oporijak tong kangka bo narok o post ni bagi apply khlai manai age limit rijak khoro 21 ni simi 30 aboni bisingong na nakna hini saka haipano sini ST rok kangka tai 5 years kebang phano o post ni bagi apply khlai manai gang norok interested tong kangkai te apply khlaina di oro selection ngai ingka abo to pula online test aboni yagulo screening tai interview najaknai saka je online test najaknai abo kangkai oro maximum marks rijak tongo 120 2 ghonta somoy rijaknai tai oro je test nanai oro subject mention khlaijak tongo abo norok pdf download khlai nai kangkai norok taisa kamkai saimanai ang video ni description abo pdf free rwana o jagao je application fee kangkai sini ST candidates rok ni bagai kangkai toro application fee nanglak oro norok free wono apply khlai manai tai exam center kangkai o sini agartala wono tongo kan norok tomung no norok ni qualification mili kangkai to norok apply khlai nai mano o jagao bahai ke apply khlai na kangkai o date ni bisingo ma khlai nai 22 tarik November ni simi 12 tarik December a date ni bisingo norok apply ma khlai nai teo jagao guidelines rijak tongo norok online form fill up bahai ke khlai na ne abo o pdf no norok download khlai nai kangkai norok tebo kamka saimanai o jagao je exam center tai pre exam training center ni bagai tentative list rijak tongo sini state code Tripura ni 42 Tripura Agartala wono exam center abo norok dati norok apply khlai na di tomung no qualification milikai o jagao rijak tongo norok bahike norok ni documents no upload khlai na no pdf o abo norok nai na di pdf no sakang download khlai nai norok bujiangi tong kangka video ni comment khlai di kangka